Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Please stand in a way that all of us will be capturing in the video. Kajing jule ki break wishimi kajing em lajong. Haba ki mar kajing khamtam habawan kajing kuslai. Haka por perkhat perdan bat haka bagi shem ka kut lat haka kajing em jongki. Bunsin ki jushim ka rai ban penkut no yara kajing em. Ka district mental health program is Khasi Hills district lembak kajing snok tilang jong mem hands. Haka shpotrik nai lur arachar arpusan klapin long ya kajing yat pat ba ka tip kum ko observation of world suicide prevention day. Lasdang kajing yat pat ba na phalau ka mem hands. But yat lingbai ka polo bat lamali but penkut aphala ka Ganesh Das Hospital. Kapang blabo hagan gasngi kalong changing the narratives on suicide. Mengintip kini kesini ada gongul suicide prevention day. Kesini kebang ini nak kuno banjada ya gibriu gibrisi miala kajong kejengem. Intip begini sim miala kajong kejengem. Tolong kewa inyong haga hangi ki psychiatrist ngi psychiatric emergency. Pat kurang kita aru ibaru gibriu. Yadu berit bagi pokrautam baduk berus patam omdan balai uweiru. Tertalut ya boro. Kalau sahabat orang manusia mela kejang kejengem balik gibriu kisah mela kejang kejengem. Gibriu kisah mela kejang kejengem. Kadau kalau bagi dan kilo-kilo kejengem, dan kilo-kilo stres. Pan kata kalau ini ban solusi. Apa kejeng solusi jengki kamla syu pan iale lagi kalau orang palat di kabur jengki. Bagi mla syu pan siap. Deh hukum kata kisah gumdan syu menu-menu boleh bernyarap. Lepas sedih sedih syu balap bernyarap. Deh bakum hakat kapur. Isim ala kejong kejengem. Teknik itu pada neka World Suicide Prevention Day. Sedang ya kau sedang arhajalai. Yang kata of the International Association for Prevention of Suicide. Lengkap pada partnership yang ke World Health Organization. Tinggi itu bang, kadang-kadang makan ke suicide. Dia kibru ki lakhs and lakhs of people. Ki sim dalam bidang kejengem angkot hai beragoi. Latest
jingtip ke mengio dalam ke bah hak pertai bergawai idan ke bah nyaurak saupo haja ke beriu ibasim yala ke jong kijengim bat katkum ke Lancet tetapi on ke public health Lancet public health go publish hak khanai kari punai ba hajar absan yon du nyaurak saupo haja ke beriu kisim yala ke jong in but way beriu sim yala ke jong kijengim katkum kene kijeng khai jati kisim ba way beriu sim yala ke jong kijengim man laka self-life second. Telefai ko India jeni kan kung ke NCRB, National Crime Record Bureau. Tapi siya Muslim arhajar apuai, ibriu ki masim ila bedot kijing gidat ki masila ki busan ajar life. Nrayu Muslim arhapar latest takum NCRB isim kum masila hanya fuai ajar kadang kijing kiu kuma 4.2%. Naka apuai syaka naka senam arhajar apuai sika senam arhajar apuai televisi migani dalam kumba salspa pramu kibri usim yala kejong kijingem hakisi singi salspa pramu kibri usim yala kejong kijingem hakisi singi hapor India jongin batman la kata beri usim yala kejong kijingem kumba apumut batman we beri suicide dan usim yala kejong kijingem man la kasispa pramu second. Why student usia ialah kejong kejing imbal keketa. Andai latest information kimengiyo apa yang bah betul-betul Muslim aku argitan kadu kalai jagut ikna kibasim dari student kibasim ialah kejong kejing. Dan di sini kini kalau penuh live remote student di penyapil di Apreng Asia ini. Kita ibri di basmu long marwai kita basmu don shu kata kacing kermen agak kalian tiada juga jingin kejongki kita kau kan semua tu kata kalian juga office terekam juga district mental health program bakum juru nak kalian juga sorkar juga Meghalaya kalau don ketika helpline number kepada berok niatip ketika kata tele manas helpline number abang tele manas kemud ketika kata tele mental health assistance in across the nation across the states kata ketika full form juga ni kata limanas dilingba juga ni kata limanas ke ek bapidon kam bande ka shulong ba phishudon kam kan phone da ka bapidon kam kan lut wat shipping car web kata phishudon kam kan nion kan new number ong one ebay south ebay not dari 14410 but hadir bapila nion new number pila banjir ya kikintin ba pila ban kren according to your comfort zone kabamut kani ka telemanas number ka ailat ya nu ya biar baru itu ki phone bar kila ban yo kan ya kren ki santri kikintin ba kata dari ka khasi ke english ka garo ka benar ka juru ke hindi kini kita ki santri kikintin ka penbiang na kalian jong kani ka telemanas ba hadir ba pila da banjir ya kani ka nam hadir ba pila da banjir kikintin pila ro ada ban yon you number r you have to dial to kenapa pina banyo ya kata ki mental health assistance mo about mental health assistance that means it can be any type dari kino kita ki jingpang jingshito ka batut dari ka penguin ya kata ka buat so ka jingput hat mo inanor so kata ngila aku kan yo ka jingya rap lingba ka district mental health program umabaro ki medon ni ngiltip lingba menta ngidang susam shen ya ka district counseling center ka ba ngidang shestam ha unai march jong muslim te lingba ka district counseling center so phi ki bedon ani khamtam e ki khina samla namar ki khina samla hi usually ke age group ki belum kari prod aga biade benta ismoha ai nsi me ki pensto ki da ka bakiwan banyak kendo yang hangge ha ka district mental health program bag ai bag ke kata jingkren kata jingpet sno ka jongki kan ai nsi me ki ban pelaj ki na kata jingmot bakin shimno yalah ka jong ka jingin analo jong kata ko bangi paro ngipet ka Memhans hospital ru kade ka wei tam ka wei na ka tertiary hospital hapo ka jelahi ka baro ka wei ha ka bakila don pun ha ki experts ni kita ki professional workers ki bala kan ai ya kata ka jingera apa kongsan bat ka paka na ka benta ki ki brio ki badon ya pun ka di ka jai jing tumu ban shim na la ka jong ka jingin